ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nem ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 pusau Kinong Yalam Jonga New Trap Integrated Territorial Organization West Jaintia Hills District Unit Haka Arpulai Terek Unailor Arhajar Arpusau Gila Ujor Shaga Deputy Commissioner Jonga East Khasi Hills District Kakong RM Kurba Halor ka jingkeno baga don ka jingkit beain bat ka jingkit palat pot ya ki marpo khando kabalong kum ka jingpen khen ya ka Meghalaya Minerals Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage Rules 2022 Chapter 2 Hagajing ikren bat gilat patai kubor kinong yalam ka hitu ki penpau ru bagani ka jingkit palat pot jong ki trok yau doyong emotion bat ya ki wei ki jaj marpo khando kalawan ra ya ka jing julor jong ka surok Ba habaya dai bakani ka surok nani nomor kanang suste pisngo kumno ka sniun ka bahana sniu tip dena kai kada mo ba nakada ba kid arban lo kana truk ha ka jingpek jong I hane I ba don hane highway kumne ang te ha gane jingkit overload pe ye gane kali tuyong ra imar ki bakit ki nro pho san po nyo pho ton te kalong ka kta I surok kini kalangkara tipkir kum belus tiba bu government te kila yakit pelat pot nata kada ko jot sa ka blok kini ki beli ba wan sawa senang persenjara ne ki nong pang nong berok untuk bun baca blok ah kana rukom pej mah ka to kasi saltrik masa to ladu nata kit ko to kali tuyong nata na po mo pundur to kalah to sa blok sengi ro ki bedon sini sepuria ladu mau kundur jadu pam sining poi mo kenang iro tu ke porwan na yo mo kenang hadu digi laisa kun ta chablok tang mo kenang hane hapo puriang ro ngata kadau to tharai kai bangila ban yale ma ba nam ta kai pin persngo ya ki sarkar ki bedai pej ma ta habi snoulah kan ki bedai pej agane bakin khamla igane kan ka jingkit palat pot Hajing sengal jong I, sengal jong akalong kata kan. te ba habaya dai bakani ka surok pisngo kumno ka bahana kumno kan surok basi ma na ai sulu sai kan ka surok lang ka sini surok sai Do mor kenang te na kai ka daw bakasi ini surok ma kita barlot kira warlon ki kumki ai ma warlon tam musun moyong ba kengkar jenjar kali kawan mah jinjar ya mana kalau akam selam nak selam mana selam ini mah repair ban keno iki company ro mentoy ro mah rakyat berdua tu mah nak yang mana parah kamat penopong kedi halor ka illegal transportation jonggi minor minerals na do mausun bat kiwe ki marpok daw si halor kani ka illegal transportation jonggi marpok daw kamtam yu limestone ni mausun ka rules jong ka government kala kadaw sai ka Meghalaya Minerals Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage Rule 8000 kala kren sai ba kalau keren saya ba ki basalan ya mausun kimla ban salan claim da don ka salan no person shall transport or carry or cause to transport any minerals by any means from the place of rising to another without being in possession of a valid mineral transport salan je katkum kejing lap kejongi nakapor man lakas ngi kini ki jing salan bi ain ya mausun kaya kiteng na kapor but kanir ko wanra ya kajing
jor rathai jong surok national highway teng ni keno ya ki kontraktor li company ba tari surok hendrei ka root cost jong kajing julor jong jor rathai jong surok ba national highway hidai na kadao jong ki overload bukit palakput jong kini ki ba shalan ki mausun ba ki mar pok hendeu but ngada ka sarkar ka khang ya kini ki bakhayi lik bati siap ti mau iban supply sa kini ki khapsor lani ki pramarjan ki ni dawar ber sarkar ba kadi ban telakam hukum kini ki jingsalan biain ki ba salan Nagawi district Shakawi district ti kum bangilatip ba yo mausun kini transporter ki kin na Giant Hills bat ki supply sa bernihat bat sa apo Assam kimla ban telakam kini ki jingsalan biain Henry yaki perdok prasnam jongi ki nong supply siap supply mau ki berit ki bat ki pain nagapor support minang saki haki social media haki ki por beladap ba yakini ki perdok prasnam jongi ki ba kamai jakpo dak beti siap ti mau ki ba supply sor bat hapsor ki bat ki pensitom bat kat ba yakini pat ki ba don jingade bat ki breu ba don hakabor ki la ban le kat bomon ti hinang leng naseng ni pendem jodi kani pat ni tawaru bang ki board pada pe kani ngaru ke district administration ka forest department but police department kadi ban le halor kadi ban telakam yakini ki kam be ain Tarai pilai hi nakapor men kani ka DC sung is kasiyos naka section RR lai jong kabines kila on post ka section ka bumot ban lumsha isu ban kit di kita kimar hadin lo menteri kami ka section te kani ke city kamde tang government si Henry kani ngila de pai sa DFO Superintendent of Police Sekretariat Transport percaga disir kunjuk kani mentarasi kadi tang hajing butin nomor ba hadu minta tadian bunyi unjor dan sim action dan date akam dia kani kita pas koi ru ngin prisai kamtam sipat ba binde ben jesto bakla kani ka bagi unjor kadai bi ye gitu minor mineral mo kami dan benta berkata kama kit mau kit siap hangni kari kabat ni dan semut mengiwan hangni ni tuklar namar bangi yurit uria kinyon andre ye kini ban balik motion lani kita ke minor mineral pasunyan kila suam tu bangi ni di gibre kijong ki bahe bahai ni kita ki high level ni kit hormon ni lek hormon de tujor kabor ka ain tu kamte lakat de halor kata ka mangre ni mi smart but ni la ong ya department bokher lada kimla aban tek lakam ka hito kan mi hi sosurok kan sisto di kali kan kem hina phang pat kan pristom hina mar ka jingkit overload ka jongki pe hi ka surok menta la jor rathai pe ka jing hap ka to ko hi ka trok duyong kamde ko ka semua pala bahang ni la tri sharik ta ki high level kana kata la da yurit uria fi pristom ikini ke high level kunjuk video ban kita lada ka sarkar lada kabar ka angkam amban se ini itu ko mani se le ko imbat na pa kata penumpang re mangingi lagi basket nomor yuber beria pilih silang ta ngingi nung syar dalai leiru tei kalor kata ikanong pun na kahito ni kaliang bat kaya keren bat kapan semuru saka sarkar abadan kaan ya ke ka kanti kaan bat karul bat na kit wen yang kon samla yo dan ngimi bat surak ki kam ini pada juga di nomor